uvek lepo kad dođem u Kavadarce i zaista nekako nosim fine uspomene. Podaje raka je bilo jako blagosloveno i mladi ljudi koji su se ovdje okupili, to je isto zaista bilo posebno iskustvo i za mene, ja sam bio obogaćen dok sam bio sa tim mladim ljudima. Ja jako volim knjigu proroka Danila i tu knjigu predajem na fakultetu i želim sam da govorimo o tom velikom sukobu u kojem se mi nalazimo kroz vekove, pa i sada na kraju vremena i da to malo sagledamo iz perspektive knjige proroka Danila, ali da uključimo malo i otkrivenje, jer to je veoma povezano. Dakle, kada govorimo o knjizi proroka Danila, da kratko samo pogledamo strukturu te knjige. Kada znate strukturu jedne knjige, bez obzira da li je to Danilo ili otkrivenje, vi onda knjigu puno bolje možete da razumete. Dakle, ovo su glave. Prva glava u Danilu služi kao uvod u sve ono što dolazi nakon toga i u njoj siže glavnih tema. Ali onda kada gledate paralelne glave, 2. i 7. glava su paralelne, 3. i 6., 4. i 5. su tematski veoma povezane. 7. glava je povezana i sa 12. glavom, 8. sa 11. a 9. sa 10. Mi sad nemamo vremena da prođemo kroz sve detalje, ali vi primećujete da je 7. glava u centru dvostrukog hijazma, tako, mi to zovemo hijazam u teologiji. Znači, 7. glava je povezana i sa prvim delom i sa drugim delom knjige i ona je predstavlja centar knjige proroka Danila, a u centru strukture 7. glave, glavna poruka 7. glave jeste božanski sud, što je jako dobra vest za one koji su na Božoj strani, jer sud ih brani od zla, sud ih oslobađa i daje im carstvo, dok sa druge strane sud osuđuje one koji ne služe Bogu. Evo čisto da vidite kako su te glave povezane, znači 2. i 7. su povezane veoma, jer imamo ista svjetska carstva, znači Vavilon, Persija, Grčka, Rim su predstavljene ovamo metalima, ovamo zverima, onda imamo željezo i glinu i to predstavlja religijsku i političku silu, tu je već prepoznaje se i mali rog, pogotovo u 7. glavi. I onda imamo kamen ili Božje carstvo i predivih carstva Božjem narodu. Pogledajte recimo sada 3. i 6. glava su jako povezane, pogledat ćemo malo suštinu 3. glave u ovom trenutku, a onda ćemo malo pogledati zašto je to važno. Dakle, u 3. glavi vi imate na samom početku, u 3. glavi, kip. Kip je dominantni motiv. Znači, da otvorimo 3. glavu, lakše ćete pratiti ako i vi otvorite bliski tekst. Dakle, u 1. stihu piše da je načinio Nabukodonozor zlatni lik, kojemu visina beše 60 lakata, a širina 6 lakata, i namesti ga u polju Duri u zemlji Vavilonskoj. Inače, ovdje vidite da se stalno napominje da je car Nabukodonozor taj koji je stvorio taj celem, ili lik, kip. Kip je bolji prevod od lik, lik može biti nešto što je možda naslikano, kip je znači pravi prevod. I autor tog kipa je jedno ljudsko biće. Znači, neko ko je čovek stvara predmet za obožavanje koji ne treba da bude predmet obožavanja. Znači, ljudsko biće se drznulo da tera druga ljudska bića da se klanjaju, ukazuju poštovanje nečem čemu to poštovanje ne pripada. 60 puta 6, ovdje vidimo ono što je za Vavilon bilo dominantno, a to je seksagecimalni sistem. Znači, sve se zasnivalo na broj 6. Od tog sistema mi danas imamo 60 minuta, 60 sekundi, 360 stepeni,
znači sve je bazirano na deljivosti sa brojem 6. Sljedeća stvar koju zapažamo u 3. glavi Danila jesu određeni glagoli. Glagol kum znači podignuti, uzdići. Tu se naravno svaki puta radi o podizanju, uzdizanju kipa. Znači, kip je uzdignut na neko mjesto kojemu ne pripada. Nabucodonosor uzdiže kip koji ne treba da se uzdiže. On nije predmet obožavanja, ali ga je Nabucodonosor podigao. Sljedeći glagol, ovo je znači aramejski jezik, nije jevrejski, od znači 2. glave 4. stiha pa do kraja 7. glave je aramejski jezik, ali su ta dva jezika vrlo slična i ovo je taj koren nfl ili pasti. Znači kad kažete nefal na aramejskom ili nafal na jevrejskom, vi padate i obično se klanjate pred nekim. Imamo dva glagola, nefal i segit. Kaže ovdje kod nas, pasti i pokloniti se. Znači, ovaj glagol segit je to bogoslužbeno poklanjanje, gdje vi u činu verskog poštovanja se pred nečim klanjate. Ok? Znači, imamo glagole kum, nefal i segit, koji svi ukazuju, jedan da je nešto uzdignuto, drugi da se pada i da se još i poklanja u činu poštovanja verskog. To nisu glagoli samo koji znači pasti i pokloniti se, oni podrazumevaju da se daje versko poštovanje tom nečemu. Dobro? Ono što je tu zanimljivo jeste da ovo mesto, kaže tekst, u Poljuduri, zemlji Vavilonskoj, je isto mesto najverovatnije, ako ne isto, ali onda je vrlo blizu, ali postoji indikacija da je isto mesto gdje se gradila i Vavilonska kula. Znači sad je Vavilonska kula bila uzdignuta kao jedna vrsta pobune protiv Boga, lažnog bogosluženja. Sljedeća stvar koju zapažamo u 3. glavi jeste globalna priroda ovog događaja. Kada uzmete tekst i čitate, 2. stih. I posla car Nabucodonosor da saberu koga? Knezove, upravitelje, vojvode, starešine, rizničare, sudije, nastojnike, sve vlastelje zemaljske da dođu i da posvete taj lik, da se osveti lik. Ova riječ osveti je riječ Hanuka. Možda ste čuli za tu riječ. To je versko posvećenje. Znači ovdje svi glagoli govore da se radi o religiji. Ovo nije neki tehnički događaj, ovo je bogoslužbeni događaj. Treba učiniti posvećenje jednog lika za bogosluženje. To ne bi bilo jedino poklanjanje, to bi postao kult, to bi postalo kultno mesto koje je sada posvećeno i gdje bi ljudi dolazili se klanjaju tom zlatnom liku. Naravno, svi se sećate i da u 2. glavi Nabucodonosor je predstavljen zlatnom glavom, ovdje je cijeli lik od zlata, što znači da on želi da njegovo carstvo večno traje, da se svi poklanjaju njegovom autoritetu, odnosno autoritetu njegovih naslednika koji će da dođu. Ali, da se vratimo na globalnu prirodu. Ovdje se lepo vidi da je car sazvao sve te rizničare, sudije i tako dalje, zemaljske. Znači, iz cijelog svog carstva on saziva sve koji su važni. Tu su, znači, političari, tu su ljudi koji su u zakonodavstvu, znači sudije koji donose presude, tu su rizničari, drugim rečima bankari toga vremena, oni koji se bave sa novcem, tu su starešine, vojvode, znači tu je vojska prisutna, predstavnici vojske, znači vi imate bukvalno kompletno vodstvo carstva. Svi upravitelji, svi oni koji upravljaju financijama, svi oni koji upravljaju
sa zakonodavnim sistemom, koji sude i znači svi ostali koji su na neki način važni u tom carstvu su se okupili i oni predstavljaju celokupnu naciju. Zanimljivo je da se kip spominje čak 11 puta, jer ima to prominentno centralno mesto. Sljedeće što zapažamo jeste da se ovde ne toleriše različitost. Vi niste mogli da kažete, moja verska ubeđenja su različita, ja ne smatram da kip nije nešto gde bi ja trebao se pred njim klanjam, ja verujem u Boga jako. Ne. Ovde je bilo, Vavilon je po prirodi svojoj netolerantan. Ili ćete se složiti, ili ćete umreti. Dakle, 6. stih kaže, ako ne bi pao i poklonio se, onaj čas bit će bačen u peć ognjenu u žaru. Nema izbora, nema slobode. Vi ste morali da se poklonite ili ćete ići u peć da ćete biti spaljeni. Ključni trenutak u ovoj celoj glavi je odgovor mladića. Mladići su znači bili pozvani, to su bila 3 verna mladića, Jevreja. Oni su također bili pozvani da prisustvuju posvećenju ovog kipa. Mi se naravno pitamo gde su bili ostali Jevreji, a sigurno ih je bilo još. Znači, pazite, ova 3 mladića su mogla da nađu mnoge izgovore zašto da se poklone. Šta su mogli da kažu ti mladići zašto su se poklonili? Mogli su da kažu, na primjer, mi smo jednostavno morali da se poklonimo, jer ako izgubimo sada život, kome ćemo mi da služimo? Kako ćemo da se vršimo pravom Bogu? Bolje da se sad malo prilagodimo, pa onda kad nas ne ubiju, mi ćemo posle ponovno se pokajemo, Bog je milostiv, pa ćemo mi onda da posle toga opet svedočimo pravom Bogu. A sad ne možemo da izgubimo život zbog toga. Jer bi to bilo logično. Koliko bi danas njih reklo, pa ako ja moram da izgubim život, bolje da ja budem taktičan, da ja napravim mali kompromis, pa posle nekada ću ja da budem ponovo veran Bogu, tako. To je vrlo logično. Ako umremo, ne možemo da služimo Bogu. A oni su znali ne. Oni ne smiju da naprave kompromis, oni nisu kalkulirali da se desi ako umru, oni su rekli mi smo verni Bogu po svaku cenu. Dobro, to je jedna mogućnost kako su mogli da razmišljaju. Šta su mogli još? Mogli su da kažu, dobro, mi ćemo da jednostavno kada svi padnu i poklanjaju se, da padnemo i poklonimo se, ali mi ćemo da služimo pravom Bogu. Mi nećemo da se klanjamo ovom kipu. Mi ćemo kleknuti, mi ćemo se moliti našem Bogu. Mi ćemo reći, veliki Bože Jahve, mi u Tebe verujemo, mi ne verujemo ovaj kip, samo se poklanjamo da ne bismo izgubili glavu, ali mi Tebi služimo. Jer bi to bio onako logičan izgovor, a? Bio bi. Znači, dobar izgovor. Mi smo kleknuli i molimo se pravom Bogu, a onaj kip nas ne zanima ništa. Mogu se tako da vrše argumentaciju, ali to ne bi bilo Bogu ugodno. Umesto toga, oni su stajali. I ponosno su stajali za svoga Boga. I hteli su da svi upravitelji, svi iz celog carstva vide kome oni služe. Da su se oni poklonili, ko bi u tom carstvu saznao za pravog Boga? A sada, svi su čuli. Tako da, mi čitamo ključni stih u 3. glavi, od 16. stiha pa nadalje, odgovoriše Sedrah, Misah i Abdenago i rekoše caru Nabuhodonosoru, nije nam potrebno da ti odgovorimo na to. Evo Bog naš kojemu mi služimo može nas izbaviti iz peći ognjene, užarene i izbavit će nas iz tvojih ruku, care, a i da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio. Drugim rečima, on kaže, mi se tvom kipu nećemo pokloniti. Živeli ili umrli, mi stojimo. Ja se često pitam, ko bi od nas, kada bi... Jedan puta je bio jedan, kažu, test stvarno u Drugom svjetskom ratu.
Ušao je jedan vojnik u monoteističku crkvu, uperio šmajser u njih i rekao da vidim ko su pravi adventisti, neka ostanu ovde. Veći deo crkve je izašao, a onda je rekao, skinuo šmajcer, rekao, sad znam ko su mi prava braća na ovom mjestu. Ovi što su izašli, bila ih većina, su zbog svog života izašli, razumete? Sad kad bi ovdje neko ušao, ko bi bio spreman da da svoj život rađe, nego da kaže, pa dobro, malo da budemo taktični, pa onda ćemo da vidimo kasnije kako ćemo. Uglavnom, ovi mladići su ostali čvrsti, rekli su živjeli ili umrli. Mi služimo Bogu i mi se dočimo za njega. Zato što su oni ostali čvrsti, celo, ne samo uprava carstva, nego celo carstvo je čulo. Šta mislite gde se sve prepričavalo? Ja mislim da u celom Babilonu nije bio niko ko nije čuo da su trojicu bacili u peć i da su ostali živi. Ko je mogao da to ne čuje? Kad su tu bili svi, vojskovođe, sudije, svi su vidjeli čudo Božje. Kada smo mi verni, mi ne znamo ko će sve da bude osvetočen što smo mi bili verni. Ko će sve da svoj život preda Bogu zato što smo mi stajali za Boga. Ali kada mi klečimo pred kipom, iz taktičkih razloga, niko neće da se obrati. Mi moramo da imamo prave Božje sluge da bi oni oko nas mogli da se obrate. I još jedna stvar, kada smo mi Bogu verni, kada mi smo spremni da za njega živimo celim bićem, onda Božji sin je prisutan. Nabucodonosor je rekao još jedan, kao da je četvrti tamo u toj peći. I zaista on je bio prisutan. Božji sin se nije pokazao vidljivo s onima koji su klečali, bilo je Jevreja koji su tamo klečali, jer su tu morali doći predstavnici iz Izraela i sa svih mjesta su došli. Božji sin nije bio među njima, on je bio sa onima koji su verno stajali u tim trenucima krize. Pogledajte neke paralele sa 6. glavom. Mi smo rekli su 3. i 6. Paralelne glave. U obe glave imamo globalni verski zakon koji prisiljava na poslušnost. Znači svi u celom carstvu moraju tako i nikako drugačije. Druga stvar, 6. glava znate da je tako kad je Danilo bio bačen u jamu lavovsku. U obe glave imamo smrtni dekret. U obe glave Božji narod ostaje veran i u obe glave smrtna kazna se izvršava. Mladiće su bacili u peć. Danila su bacili u jamu lavovsku. Nekada neće da nas zaobiđe peć nevolju. Ali u obe glave Bog čudesno spasava svoju decu i njima se ništa nije desilo. A sada, hajde da pogledamo paralele između Danila 3. glave i otkrivenja 13. glave. Ono što se desilo u Danilu je predslika onoga što će se desiti na celoj planeti na kraju vremena. Nadam se da ste toga svesni. Inače, mi nekada mislimo, one priče o Danilu su lepe priče, poučne priče, a onda drugi deo Danila i otkrivenje to su proročanstva ozbiljna o posljednjim događajima. U stvari, svaka priča o Danilu ima veoma veliki značaj za one koji žive u posljednjim danima. To nije samo obična priča. Ona pokazuje karakter onih koji će biti na Božoj strani kada dođe posljednja kriza. Ona pokazuje ponašanje onih koji će opstati u posljednjim danima. Ona pokazuje kakav će pritisak biti na onim koji budu živjeli u posljednjim danima. Tako da kada čitamo Danila 3, mi u stvari posmatramo naše vreme predskazano tipološki. Dakle, u Danilu 3 i otkrivenju 13 imamo moćno carstvo koje vlada. Tamo je to bio Vavilon, ovdje je to sada, jel tako, ona zver koja izlazi iz mora, koja je moćna. Sljedeće, u obe glave imamo pravljenje kipa ili ikone. U Danilu 3.1 imamo načini Nabucodonosor zlatni kip,
A u Otkrivenju 13.14 imamo šta? Bila je načinjena ikona zverina, tako? Tamo kaže, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri. Znači, stvara se ikona. Ovamo je kip, ovamo je ikona. Dobro. Sljedeće u 3.5 zapoveda se obožavanje, poklanjanje kipa ili ikone. Znači, ključno pitanje u 3. glavi Danila i Otkrivenju 13 jeste obožavanje, bogosluženje, poklanjanje. Malo je teško to prevesti sa jednom rečju, zato što mi imamo tipološki istu reč. U Starom Zavetu imamo nefal, segib, jel tako? A ovdje imamo proskineo u grčkom jeziku. Proskineo obuhvata ovo nefal i segib. Šta znači proskineo na grčkom? To znači, kod nas je prevedeno sa pokloniti se, a na engleskom je prevedeno sa worship. Ovo naše pokloniti se je doslovno poklanjanje, što je deo proskineo, ali ne izražava tu bogoslužbenu komponentu. A u stvari ta reč proskineo ima i jedno i drugo. Podrazumijeva i pokloniti se, ali podrazumijeva i obožavati, služiti u verskom smislu. Tako da mi znači imamo sada ključno pitanje. Ko je naš Bog? Kome služimo u 3. glavi Danila? I imamo ključno pitanje u Otkrivenju. Ko je naš Bog kome se poklanjamo i kome služimo u Otkrivenju 13? Isto pitanje pred koje se stavlja Božji narod u obe glave. Ok? Znači, u Danilu se zapoveda da se klanjaju kipu, u Otkrivenju 13.15 se zapoveda da se poklone ikoni, znači ovamo je kip, ovamo je ikon. Premda, znači, u Otkrivenju 13 imamo 3 poklanjanja. Ovdje u Danilu 3 imamo jedno poklanjanje, kipu. Indirektno i na Nabukodonosoru koji je stvarni vladar iza kipa. Okay? U Otkrivenju 13 imate poklanjanje prvo zmiji, drugo zveri, recimo, evo da pogledate to sa zveri, u 8. stihu, i pokloniše se svi koji žive na zemlji. Znači, cela planeta. Da vas pitam, hoće li se Makedonija pokloniti zveri? Ne. Tekst kaže, i pokloniše se svi koji žive na zemlji. Da li će to biti Australija, Kina, Rusija, Makedonija, Amerika? Svi se poklanjaju. Ko se samo neće pokloniti? Neće se pokloniti, tekst kaže, oni čija su imena zapisana u životnoj knjizi Jagnjeta koja je zaklana od postanja svijeta. Samo oni koji imaju čvrst odnos sa Isusom Hristom, kao na 3 mladića s kojima je Isus Hristos bio u toj peći, samo oni kojima je gospodar života Isus Hristos, koji žive za Isusa Hrista, kojima je on stalno pred očima, čiji je on uzor, oni će imati moralnu snagu, imat će silu da se odupru zveri. Svi drugi će se pokloniti zveri. Zver je druga koja se poklanjaju. Treći entitet kome se poklanjaju je ikona zveri. Tako da u Otkrivenju 13 imamo 3 poklanjanja. Jedno je zmiji, zmija je simbol Sotone. Drugo, poklanjaju se zveri, koja je otpala srednjovekovna crkva, koja i danas postoji. I treće je ikona zverina, što je, jel tako, i s jedne strane otpali protestantizam, i s druge strane također i jedan svetski sistem koji nameće ikonu zverinu, verski sistem, versko-politički. O čemu sad ne možemo da govorimo skroz detaljno. Uglavnom, znači, imamo zapovest da se obožava
kip ili ikona. Da im se poklanja, da im se odaje bogosluženje. Sljedeće, imamo i u Danilu i otkrivenju pretu smrtnom kaznom. Za Danila smo prošli, u otkrivenju piše i bio je dano da dadne duh ikoni zverina i da progovori ikona zverina i da uči da se pobije koje se god ne poklone. Kome? Ikoni zverina. Znači, ponovo smrtni dekret. Ili ćeš se pokloniti, ili ćeš biti ubijen. Još jedan puta, isti duh kao u Danilu. Sljedeće, imamo globalnu prirodu. Ovamo su bili u Danilu svi narodi u otkrivenju 13.16, ali isto tako, sad smo čitali 13.8, i pokloniše se svi koji žive na zemlji. Znači, više nema izuzetaka. Svako ljudsko biće je prisiljeno da se pokloni ili da izgubi život. Sljedeće, ponovo imamo seksadecimalni sistem. Broj 6 je naglašen. U otkrivenju imamo 666, u Vavilonu imamo 60 puta 6, ali se i podrazumeva još jedna dimenzija koja je skoro sigurno bila 6. Nema veze. Uglavnom, otpad u Vavilonu je bio 60 sa 6. Otpad u otkrivenju doseže svoju kulminaciju, vrhunac, i mi imamo 3 šestice, 6, 6. Vavilon je dosegao punu meru otpada, punu meru pobune protiv Boga i sada imamo 3 šestice. Sljedeće, pitanje bogosluženja ili obožavanja. Služi se, jel tako, tamo kipu, ovdje se služi ovim 3 silama koje smo već spomenuli. Božji narod u obe glave drži Božje zapovesti. Razlika između onih koji će se pokloniti i koji se neće pokloniti je u tome što ovi prvi drže zapovesti Božje, ovi drugi ne drže zapovesti Božje. U Otkrivenju 14.12 kaže ovdje trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje. Dobro? I u ove glave Božji narod će pre umreti nego što će se pokloniti. Da vam kažem jednu stvar. Ovaj test sigurno dolazi na Božji narod uskoro. I molim vas da ne napravite sljedeću grešku. Da kažete, ja ću da se eto malo poklonim, pa ću kasnije kad prođe ova kriza da stanem na pravu stranu, bit će bolje, malo će se popraviti situacija. Niti će biti bolje, niti će kriza da se promeni. To je zadnji test kroz koji Božji narod prolazi. Nakon otkrivenja 13 dolazi konačni kraj. Nakon otkrivenja 13 nema sljedećih testova. Nakon toga dolazi Isusov Hristodos. Prema tome, narod Božji ne sme da padne na ovom posljednjem testu koji će doći. Mi moramo da stojimo i da budemo spremni pre da umremo, nego da se poklonimo. Na kraju vremena bit će nekih koji će biti i ubijeni, i bit će i u zatvorima, i bit će u teškim okolnostima. Neće svaki puta Bog da učini kao sa onom peći. Do duše, bit će tako sa svima koji prođu vreme milosti. Nakon toga kaže, dok prosto neće nijedan pogine koji je Bogu bio vjeran. Pre toga će biti i vrlo neprijatne situacije, i prisile, i progonstva, i ubijanja. Postoje određene razlike među ove dvije glave. Ovamo ima samo Navuhodonosora i lika, ovamo ima prvu zvijer, drugu zvijer, ikonu zvjerinu, žig zvjerin, koje treba sve protumačiti. Proučavajte to i u velikoj borbi, ali uglavnom mislim da je to jako važno da razumemo. Sad da vas pitam jedno pitanje. Koju zapovest je Navuhodonosor tražio da se prekrši iz 10 zapovesti? Koja zapovest je bila napadnuta? Prva. Da li još neka? I druga. Odlično. Sada, znači prva zapovest je tako, samo Bog, druga nema kipova ikona, dobro. Sad jedno bitno pitanje. Šta mislite zašto je nametnuto kršenje upravo druge zapovesti? Zašto ne neke druge? Zašto baš je izabran Navuhodonosor
da sve natera da se poklone kipu i da prekrše drugu zajednicu. Ima jedan vrlo logičan razlog. Da vidi Bog. Da vidi Bog na zemlji. Da bude on Bog na zemlji, dobro. A zašto ne neka druga? Da vam pomognem. Prvo, postoje zapovesti koje se protive onim unutrašnjim osjećanjima pravde u čoveku, kao što su recimo zapovest ne ubij, ne kradi i tako dalje. Znači, da je on nametnuo zapovest da svi moraju sada recimo da kradu, svi bi rekli ovo nije normalno. Kako je to stav u kojem svi moraju da kradu? Znači, on mora da izabere zapovest koja se tiče odnosa sa Bogom, jer je to apstraktnije i tu je lakše nekako da napadne Božji zakon. E sad, razlog zašto je izabrao baš drugu zapovest jeste zato što svi u njegovom carstvu, osim male grupe Jevreja, su već kršili tu zapovest. Razumete? Svi su oni imali svoje kipove, svoje kućne bogove, svi su se svaki dan klanjali pred svojim nekim kipovima i kada je Nabukodonozor rekao, ajmo sad svi da se poklonite mom kipu, zlatnome, svi su rekli, pa šta je tu problem? Ja se svaki dan klanjam mojim kipovima, mogu mi 50 drugih kipova da se poklonim, šta me briga? Razumijete? Nikakav problem, konflikt nisu imali sa time da se poklone. To je za njih bilo kao, što mi kažemo, dobar dan. E sada, ključno pitanje, nagradno u ovoj propovedi jeste sljedeći. Kada dođe trenutak posljednje krize, koju zapovest će Sotona postaknuti svoje sluge da kažu da mora da se krši? Četvrta zapovest. Zašto? Zato što svi već globalno krše tu zapovest. I nikakav problem. Znate li sada da recimo neko pokuša da nametne, recimo otpala crkva, da pokuša da nametne kršenje druge zapovesti? U Americi, koja je protestantska, svi bi uslovi rekli, čekaj, kako mi da se sad klanjamo nekim tvojim kipovima, svecima i tako dalje, mi smo protestanti, mi smatramo da nije u redu da se klanjamo pred kipovima. I nastala bi podela u Vavilonu. Razumijete? Ne bi mogli da se slože. Ali četvrta zapovest, kada kažete svi moramo da svetkujemo bolje nedelju, jer Bog je ljud što i ne svetkujemo bolje, svi će reći, pa naravno, mi svake nedelje idemo u crkvu, to je sveti dan, subotu svi onako kršimo i ne svetkujemo, i kao što ovdje svi su se već klanjali kipovima, kršili su prirodno drugu zapovest, tako na kraju vremena svi već prirodno krše subotu i nikakav problem nije za planetu da kaže, razumemo, tako će da bude. Naravno, postoje delovi planete gdje ljudi to ne razumeju, ali još uvijek kroz čuda koja će se dešavati i kroz znakove koji će se pojavljivati i drugi će prihvatiti da treba jedan dan obeležiti kao dan za Boga i to će biti dan koji mi već znamo koji će biti. Duh proroštva kaže, pre ili kasnije će se proglasiti nedeljni zakon. Jel verujete u ovo? Pre ili kasnije, ali sigurno će se proglasiti nedeljni zakoni. Sljedeće, uskoro će nedeljni zakoni biti nametnuti, ljudi na poverljivim položajima će malu grupu ljudi koji drže zapovesti Božje učiniti omražno. Znači, mi znamo da će to da dođe, da budemo spremni. Samo par aktualnih stvari. U Nemačkoj postoji alijansa za nedelju, koja se razvila već u 8 saveznih zemalja i od 80 tih pokrajina. Alijansa radi na određivanju sedmičnog ritma između nedelje i radnih dana. Evo vidite ovako u Nemačkoj, oni izađu 7. marta 320, znači, u stvari, oni izađu 7. marta, a vi znate da 7. marta 321. je car Konstantin proglasio nedelju kao zakoniti praznik i neradni dan. I sada oni obučeni u odeću rimskih vojnika čitaju šta je Konstantin zapovedio. I kažu, sve sudije, stanovnici gradova i radnici svih zanata treba da miruju u časni dan sunca. Vidite,
Konstantin nije nametnuo nedelju zato što je bio veliki hrišćanin i jako verovao u vaskrsenje Isusa Hrista. Ne. On je bio paganin i za njega je sunce bilo Bog. I on je rekao, pošto je sunce veliko božanstvo, u taj dan mi moramo da vjerujemo i da služimo Bogu. Suncu, ne Isusu Hristu. A sada oni obnavljaju to i u rimskim odeždama se pojavljaju na ulici i čitaju te proglase. To je ta alijansa za nedelju. Ovo je u Minhenu, na glavnom trgu, centralna crkva i tu piše velikim slovima nedelja, Sonntag, ein Geschenk des Himmels, poklon neba. I to je vatrogasna jedinica i sada predstavnik te vatrogasne jedinice, to je kćerka jednog vatrogasca, devojčica od nekih 17 godina, se spušta po ovoj sajli i donosi poruku sa neba na trg glavni u Minhenu. Koja je poruka? Poruka je da je nam Bog sa neba spustio nedelju kao sveti poklon. Onda recimo pogledajte izborni plakat u Nemačkoj. Tamo piše Werden Sonntag nicht ehrt, ist unsere Stimme nicht wert. Što znači, ko nedelju ne poštuje, nije naše glasa vredan. Oni poručuju političarima, ako niste za nedelju, mi nećemo da glasamo za vas. Pogledajte ovdje, u Europskom parlamentu je nedeljna alijansa se sastala 2014. godine i oni su, da skratim priču, pošto nam vreme leti, oni su rekli da žele da svi članovi parlamenta se potpišu da su za nedelju. I između ostalog, evo ovdje članovi Europskog parlamenta se potpisuju da će štititi nedelju kao neradni dan. Ovo je naš brat koji je tamo bio, koji je to sve video, sekretar intereuropske divizije. I evo šta su oni potpisivali, između ostalog šta je pisalo. Kao sadašnji ili budući član Europskog parlamenta, ja se obavezujem da ću se zalagati da svako donošenje relevantnih EU zakona za sve EU građane, zaštitu jednog generalnog sedmičnog dana od odmora, poštuje i podupire, koji će u principu biti nedelja da bi se zdravlje radnika štitilo i bolja uravnoteženost između porodice i privatnog života i rada poduprla. Drugim rečima, oni se potpisuju da će oni obezbediti nedelju kao neradni dan. A ovdje duh proroštva kaže da bi obezbedili popularnost i podršku, zakonodavci će popustiti zahtevu za nedeljne zakone. Znači, ako vi tražite to, ako narod traži, u redu. Govori se o mališanima koji traže, nemojte ići u trgovine nedeljom, sada znači porodica je u pitanju. Pogledajte ovo, više od 500 miliona potpisa kao podrška poljskom nacrtu zakona za ograničavanje trgovine nedeljom. U našim novinama je pisalo, neće stati država, uvedimo neradnu nedelju. Papa Franjo jadikuje zbog rada nedeljom i tako dalje i tako dalje. Vreme nam leti, pa ću neke stvari da preskočim. Vi znate da se sada potpisao dokument od konflikta do zajedništva ili do zajedničke svete večeri. Potpisan je dokument još prošle godine, a sada na 31. oktobar, dan reformacije, na 500 godina reformacije je potpisan dokument gdje luterani se udružuju sa katolicima i zastupaju istu veru i isti način opravdanja i kažu da će također težiti ka potpunom vidljivom jedinstvu i zajedničkoj euharistiji, odnosno svete večeri. Znači, oni sada kažu, mi možemo zajedno da služimo istom Bogu, nema nekih bitnih razlika, mi smo u principu jedno. Papa poziva sve religije da se ujedine, Papa je globalni duhovni vođa, kaže generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Papa je jako popularan, narodni čovjek, narodni papa, kažu da li je Papa spasitelj sveta. I sad želim da podijem nešto zanimljivo sa vama. U to vrijeme osnovan je red jezuita, najokrutniji, najbezobzirniji i najmoćniji branitelj papstva.
raskinuši sve zemaljske veze i ljudske obzire, mrtvi prema zahtjevima prirodnih sklonosti, učutkavši potpuno razum i glas savjesti, jezuiti su poznavali samo vlast i pravila svoga reda i jedina im je dužnost bila da povećaju njegovu moć. Šta je dužnost jednog jezuite? Da povećaju moć svog reda. Hristovo evanđelje osposobilo je svoje prisljednice da se hrabro suprotstave opasnostima, da podnesu stradanja, zimu, gladu, umor, siromaštvo i da podignu zastavu istine uprkos mučenjima na točku uprkos tamnice i lomača. U borbi protiv reformacije jezuiti su oduševljavali svoje sledbenike da sili istine suprotstave sve oružje prevare. Nijedan zločin za njih nije bio toliko velik da ga ne bi izvršili, nijedna prevara toliko podla da je ne bi izveli, nijedna laž toliko niska da je ne bi upotrebili. Nastojali su da steknu bogatstvo i moć da bi ih upotrebili za uništenje protestantizma i za uspostavljanje vrhovne vlasti papstva. I sad pazite, ovo mi je posebno zanimljivo. Kad su se pojavili kao pripadnici svoga reda, jezuitskog reda, nosili su odeću čega? Svetosti. Posjećivali su šta? Zatvore i bolnice, služili bolesnima i siromašnima, govorili da su odbacili svet i prihvatili sveto ime Isusa Hrista koji je prolazio činjeći dobro. S jedne strane ubijaju, čine zločine, pokušavaju da sruše protestantizam, sve rade što mogu protiv Božjeg naroda. S druge strane, kada se pojave kao službeni jezuiti, ovo su često radili sakriveno, iza kulisa, ali kad se pojave kao jezuiti, oni idu u bolnicu, obilaze siromašne, daju odeću, posećuju zatvore, zatvorenike, ohrabruju ih, kažu bit će sve dobro i tako dalje. I sad, kako prepoznati takvu jednu lukavu prevaru? Pre nego što je Papa Franjo došao na mjesto pape, papstvo je jako izgubilo ugled, ne znam da li ste toga svesni. Bili su veliki seksualni skandali, bili su veliki problemi, papstvo je sve više i više gubilo ugled. I po prvi puta u istoriji papstva, jedan jezuita dolazi na čelo katoličke crkve i postaje papa. Šta biste vi radili ako je crkva izgubila ugled, ako mnogi preziru crkvu, kažu da je licemerna, da je loša, kako biste vi kao jezuita, koji ima namjeru da ojača papstvo, ali nema dobre namjere protestantizam, kako biste vi ojačali ugled papstva? Ja, ako bih bio na mjestu jezuite, koji bih htio da ojača papstvo, ja bih radio tačno ono što radi Papa Franjo, ali tačno to. Šta on radi? Papa Franjo ljubi mnoge izbjeglice, oko 15 milja od Rima. Papa je opravo i ljubio mnoge izbjeglice, uključujući muslimane, hinduse i kopte. Kakav divan čovjek. Vidite kako je to sve krasno i kako je on ponizan i dobar, a ljudi to ne shvataju. Pa onda, Papa Franjo pere noge 12 zatvorenika u misi na Sveti četvrtak. On to uvijek radi na Sveti četvrtak, kao kada je Isus opao učenicima noge, tad i on jedanput godišnje to radi. Očigledno to je više forma nego suština. Ima i zlatni lavor, sve što treba. Papa je zagrlio i poljubio čovjeka Vinicio Riva koji ima neurofibramotis. Genetski poremećaj, vidite kako izgleda njegovo lice. Također je lično nazvao i utješio ženu koja je bila silovana. Kako je on pažljiv i plemenit. Papa je tražio članova Vatikana da se više uključu u pomaganje bolesnima i siromašnima. Naprimjer, tražio od kardinala Konrada Krajevskog da u njegovo ime sprovodi dela milosti kao što su lične posjete i razgovori sa bolesnima i starima. Da vas pitam nešto. Ako biste uložili recimo 50.000 evra u pomaganje siromašnima, a imate na raspolaganju recimo 500 milijardi, ne miliona, nego milijardi. Jeste vi stvarno onda čovjek kojem je maksimalno stalo da nahranite glada, da pomognete siromašnima i tako dalje. Čisto pitanje za razmišljanje. Papa je postao toliko popularan kroz ova svoja dela, ali znači što je najbitnije? Najbitnije je da svaki puta kada on stavi dete na krilo,
kada on se lepo nasmeši, kada pomogne nekima sa par hiljada evra. Bitno je da to sve novine u svijetu zabeleže i prenesu, da se to čuje. Ovdje je papa dopustio da malo dete ostane kod njega na podijumu dok je služio važnu misu. Pustio decu da dolaze k meni, jel tako, to sve tako lepo i pobožno zvuči. Ovdje majka deteta koje ima specijalne potrebe, aplaudira papi Franji što voli sve ljude i tako, i onda svi ovo ovako zabilježe i kažu: vidite kakav je papa Franjo divan čovjek. Evo ga, nema takvoga nadaleko. Dobar čovjek. Sad da pročitamo mi malo proročke reči ovo. Ali ispod ove besprekorne spoljašnosti, znači posvećivanja bolnica, zatvora i tako dalje, krile su se zločinačke i krvničke namere. Glavno načelo reda bilo je da cilj opravdava sredstvo. Po tom zakonu su laž, krađa, krivoprijestvo i ubistvo iz potaje ne samo opraštali, već i preporučivali samo ako je služilo interesu crkve. Na različite načine su jezuiti uvlačili u državnu administraciju, postajali su savjetnici cara i upravili politikom nacija. Gde god su se nastanili, onda je opet oživjela papska moć. Oni koji su se bavili detaljno sa životom pape Franje kažu da je bio jedan od glavnih pokretača u trgovini sa decom, da je bio potpisnik sporazuma. Znači, papa Franjo također skriva Holirudski sporazum Vatikana i Engleske krune koji odobrava zajedničko prikrivanje silovanja dece u anglikanskim i katoličkim crkvama. I bivši civilni službenik u argentinskoj vojnoj hunti koji je živio u egzilu u Španskoj tvrdi da je papa Franjo osmišljao otmice i trgovinu decom političkih zatvorenika za vrijeme Prljavog rata 1970. I daje mnogo imena i podataka, tako da zvuči jako vjerodostojno. Evo, novine pišu o tome da katolička crkva je vlasnik izdavačke kuće koja prodaje i štampa pornografiju. Tako da postoji mnogo toga što nije u redu u svemu ovome. Ja sad ne želim dolazim u detalje, ali da vam pročitam još ovo. Papstvo je upravo ono što je proroštvo objavilo da će biti. Otpad posljednjeg vremena. Njegov je plan i taktika da pokaže prirodu koja će najbolje odgovarati njegovom cilju, ali pod raznim izgledom kameleona. Ono uvijek zadržava šta? Nepromenjiv otrov zmije. Da se ne prevarite ljubljenjem nogu zatvorenicima i ljubljenjem dece. Uvijek zadržava otrov zmije. Ne treba da se drži riječ data jeretiku i osumnjičenima za jeres. Kaže on, da li će se ova sila, čija se istorija u toku 1000 godina pisala krvlju svetaca, sada priznati kao deo Hristove crkve? Pitanje za razmišljanje. Na kraju, sjetite se ovih paralela koje smo napravili. Test kroz koji ćemo proći jeste: ili ćemo biti spremni da damo svoj život za Hrista i za njegovu istinu, ili ćemo biti prevareni, što ćemo sami sebe da prevarimo, jer će biti lakše da kažemo: ok, neka moj život bude pošteđen, ja ću se kratko pokloniti, a onda ću ja posle opet da služim Bogu. Ko odluči da se pokloni, taj će biti u posljednjoj krizi izgubljen. Moj poziv vama jeste da stojite kao na trojica mladića i da kažete: ako me Bog i ne izbavi iz ove peći nevolje, ja znam da sam spašen za celu večnost ako služim svojem Bogu, zato se neću pokloniti tvome liku, neću se pokloniti zmiji, neću se pokloniti zveri, neću se pokloniti ikoni zveri. Braći i sestre, prevara je velika, vrlo lukavo neprijatelj radi, nemojmo biti prevareni izgledom koji možda prvi pogled izgleda dobro. Znajmo da živimo u posljednjim danima ove istorije kada treba da stojimo dok cijeli svijet se poklanja. Neka Bog zna snagu za to.
u ime Hristovo. Amin. Amin.